Ядарлашар операцияне худшынаганзене тәрев күме пірлехи полужу ергелешшін. Шив идывне датса барашын, күлі херрине канма келегензен, шут чандалыга упрама хынықтарашын. Шактада Тишевич үйду хуравне жраза республикара бурнаганзем Россия патшалық думин депутача Аллы Салаев батне келжеш. Ежіну күнінже твады үйду ұжымлатрыш. Эмилия Концова варнардырыхенче күлхеринче ел единчен палы индевал бурнаган вырында күлі бур. Шабах шывшур объектче яйдова каныш паман херарыма. Күлхери малдан шучандалық палығы шутланна. Анжақ вақыт ирсен керлі документсене тәрісмар ергеленіне була күлле шак шутранкаларна. Эмилия варағына тебірхот регионды шучандалық палығы етне барашын. Шулла евғытра самай шорох вғытсенже перин күлле республикаранда келеші живагеме хамыр юнажар район зинчен живагеме келеші пыргунне шутлазанында улчыр жинытла керзегаят күндіршібе ирбышлы загашчен пиде күлле юрадашы килзехтарашы шавынбада күлле бір пықтарашын тазаттарашын кемелі вырынне тирбел тударашын. Эмилия галанныдырық канма келегенсем час-часах ергерен барынайшы. Шөпшап хаваргалайшы. Күліші вахнех машины багырейші тада үттеде. Ағар елшінің самахне вазем елшміш болайшы. Күлле регионды шучандалық палага ятне баны чарусыне шереплетмені дашып журабекне хатылатма майбараса жанатвал. Хайдыват атсабама чува республикен шучандалық ресурсы зен тада экология министрін шума Николай Охотин худшынча. Эмилия Саннебек тузан чарусен ежі үзет. Кобара ялшынызен бурнышне евырладать. Шаван бада ергене базаганда слексем сағаларах пулчырдезен малашне рейцем ергелеш. Шаван бегех күлі тавралығынчи чарусыне шанерен хомашыне шырза жабыш. Варнар муниципалы округын администрацияде куені бейшіхыдна ыдывать тимлях редыйде. Алла Салаева ядарлы шар операцияне худшынаган салдаксен машырызыне де ежінчі. Візем шамырле холынчен. Хирарымзем тепловизор тада ыты хатер туяны жерде укша деньги инчен полышмайда еще. Малашне куені бе парлеш Сенегалары депутат. Алла Салаева кашнищын пожархановне шуда елчі. Хажы бірне вырындах полышры пулзан, хаж біргідыват атсабыма вара выход керлі боля. Юлия Дюкова, Павел Редков, Чуваш Енат, телевидение.